Karas nak sibuk kari. Kami yang reno nganten ngajar nalingsir. Amang ketu perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Dijang dan bani kawin lari. Ade. Tomplok truk nyen. Perak. Dijang. Ada nambe yang nganten ya beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua gong. Tadi pramisuari. Tadi nak gede. Tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan Mimi. Dua gong jalan megregor dah. Ampun nang kayon. Ageno geningan kinalit-alite. Jenggen. Gusti Ayu kekirek bang kiwo. Gusti Ayu rago cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun nang kayon. Amit. Bosot. Tangiran. Amit. Senya. Tan. Tidak terkantan dia nak duo. Nama kenal betul. Pangseng pedo kan lamis keto masih cai perak. Ayo dijang. Cai uli di jo. Dijang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir dijang. Rumah se cai. Dadi parakan tetata dan wakil uli jagat nak kegomah. Madaking Gusti. Nak mudian kaden ci wakil ini. Arsan Gusti. Sing ada leng mulo. Dadi pate delek sani. Bang Sido mesti kang jagat singar petong kelawan nak kegomah. Unike kayu ni aji. Ini ada galah melah ni. Ada pejalan di patah buluh cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iringi dan aki agong bantuannya mirip. Coba aja aku ke gedong. Jaki pak ngawake maluin na selinga bang. Yan iringo ke gedongan kindo Agung Lingsir jak melingap. Yan takeno yuyu kemudian ayu melingap sirap. Tidak nyakit ang ulo nati. Udah nyakit ang ulo nati melingap. Bakton. Ini sanang perihan cening. Kantong agung sigar pedong sadeta. Branone kesugiane yang dadi kapo ban bapo kisih dan sekebedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Apa ada lihat-lihat bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti yang dados antuk pinunas tiang sampuna ngamargiang sane asapunika wenten banyak rare suning napi dados tinggi Gusti dalar tiang dados para kali tiang awak hidup mencepok langsung ke nale ini keto-keto kan sama tengkenci mengkiker Aji di subane kena-kena hang tiang kekena subaji dadi rabi ya kone tiang dadi rabi sake wala aji sih subenawang yan dewek tiang nenenan kadang nak nyem-nyem sengkangin sengkau jani namping yang linggih anak gede adanya dua gong raja sing penuh bentiang ji aji nak ngoreng-ngoreng tiang yen buka menjalani nak bapun tas nduwen doren cening ada bapun untuk sing sandan cening sumenang sayo yang ngiring ji nah makin umon Gusti Lingsir kaping kali Gusti Ayu di anak makin pacang dados rabi ngamal jagat semalia karyan Gustine nenten becek puniki. Ditiang puniki sarang kali karbangyang dados parakan. Menitung ancir kemudian. Icen ditiang karyo sani tetepan kini nang dados kepala bagian. Iya. Ya segitu bocor rahasia. Aji bocor rahasia Aji. Misi kan kita libat. Kewala sikot aja mau bagian nih. Rara. Ditiang pandai. Yang Cidol tadi kepala bagian beres. Bang Adong ngajak goban sini ngangkat dari kepala bagian. Bagian nongos-nongosin WC. Bocoran rahasia. Aduh, Ji. Jang pecat sepan. Ripit senggus aja ini semua liwata. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang yanak mangdo becek banyake mangdo nenten uning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang saya. Dadi camat. Iya. Weh. Dongnya antas gobole kene tadi camat. Uning. Aji jangan Ji. Yen sobo keto perhitungan caine. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar dadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Kirim tianak bener malu ayo. Pang jengnya gimana? Tahu can.
ada pedampiak. Ini yang pas bakti ket arah di donake. Ini pinako bukti Bukti ini. tercapainya tri kerukunan umat beragama. Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. Sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bangko kedai pekenyung solunglung sebayan tante. Kelada seloko bawa sangat teken penglingsir. Kengken. Iraga bang pekedet pekenyung paras paros sarponayo solunglung sebayan tako. Tuh, Do subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di nu subuh rukun Man. maciri membukti Nah, ane lanang-lanang memutih memutih. cara hubungan amongan dan penah katon Mau setelang. mestelang Mau setelan. mau setelan Mau setelan. sing jo mestelang Mau udang putih, mau dasar putih, lek nget puncak udangnya nyap-nyap. asa subuh mau busana adat Hah? dini nyirian iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinan mapan ulen dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikirno hatin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medestar putih Hah? medasar suci pikayun uli megarapan mayatnya mojo jahitan ngawangun tetaring Gusti pang mesuci kayune Tuh kasut keman udang putih. Benar. Ya nak lanang tuh supaya mau udang putih. Man ya nak istri lah dasar dinuju ke pura kengken tuh. ane istri apang mau pusongan Mau pusongan. oh Nah istri. benar Oh gitu. Umpama ada atas tak mau keriting. yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman sate walau yang dadi kinunase Kengken. sing dadi mau gamahan ke pura Saya di Megamahan. yen mau gamahan ke pura kerangsukan butuh halo ciri Cirene. donyan setrone Dewi Kalika Oh. nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahan rambut ni kinan liak itu Tuh sinadiko. sing dadi mau gamahan ke pura Saya di Megamahan. Gusti pang mau pusongan Mau pusongan. yen ane mau keriting potong rambut Hah? ada anak ada pedesal Pedesal. naik pusungan Naik. utawi Hah? ada anak adap sangul subo pragat Oh. ceciren pusungane Kengken. ane subo gereasto Hah? ane subo laki rapi popusungane ngowinu Oh iya, sebuah nama rabi mau kuranan. mau pusung tagelan Gagelan. yen ane bajang-bajang Bajang-bajang. popusungane gogonyeran Kokonyeran. isi ngelenteng mau gemol jaran Oh, tuh cirene. Irene Oh. heci kedek Umpok si jabat tak mau sangul. man Nih ada dah cie. Ipleng ngayak de puro nang cie. Tomen nganggo sangul. tumen nganyah ngangon sangul Oh, nak loh itu. oh Si tawang gitu. nyentu Ih, desa ketut lai. desa ketut rai Oh. namula antang rapin ne kan dewo gede mayun klian adat banyar pogama ngane to Oto bo antang nang cie. Ngayak eplang di puri. Nguju ada karyong. Bo kebek kayak nganggo sangul. man Lantas bo piodalat. Man ngayen sekogong abo jajo kukus. satu rai Oh. begitu Sekandong dia petang daso. pedang daso taneng Abo jajo kukus. udah tuh kukus ne mau ada bodak tuh dong Ah, teka bodak ke bawah ngono. Ngada jajo kukus seseng masih pak. suwon kan satu rai Suwono sing satu lai. Banges sekogong gebe bo nyewun keto lagi. Pih, Gebe. sarwan sing mesebah
tekap bodak sing ngelet ya. Rere nango di sapes kokonge. Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan tekap bodak sangol ne lane. Ulung sangole teko cicenge caplok gitu. Kadang jajo kukus sangol dah. Benar dua gede mayun paling ngelong-long sangol rapet. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Salah teknis sudah nih. Yen sangule na misi tali, Sekali. tegulan di boke bungselan di tu. Gitu. Subuh tekat tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potlot ada, ngena ada cara trisula. Gitu. Jong lain nebak pangkanti tembus. Berarti tembus. Ada masih susuduk ione Apa do. kasut semane to cucuk kone to. Cucuk kone ne nebak sangole pangkanti tembus. Artine nyucuk subakti ne pangtumus ring ida Sangyang Widiwasa. Gitu. Okol cakupan 5 nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngep. Pangtumus nyucuk buka anus dupone nyucuk meneh kang pang ketrimo antuk ida Sangyang Widiwasa. Nah, itu kasut sama cucuk kan. Baru ya canawang. Dan kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo ni dane makejang Kemudian atore niburan. hiburan. Au. Ngurupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gending duit. Bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah, Kurang hiburan. Ambilang ingat ang nostalgia ne subuh liwat. jadi halo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Judul gendingnya dok enak. Oke. Bareng-bareng. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 usan borin duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cara jair ngamangan bungut si ngomong. Jang madingang gede cikat ngangep jang. Nget kecung ci buat pet. Kemudian bareng Dek sun tunggu cung kedok. nah bareng-bareng parame TBC. TBC cang sehat. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 bernostalgia kita belah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku ayo kita ulang ayo ayo kita ulang ayo belele ada geneng misi belele rap itu. subo angsal rep kalau jadi sing belele Kengken. lai 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 ikan 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 di lautan lautan jadi bengong melihat kita daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh
abang dekat, ingin pula sabar tunggu. Kalau dekat nampak jua, rupamu welok tak ada panenya. Suaramu nyaring nan lagumu madu. Hujan di malam ini, aku tak datang padamu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Langit penuh mas, hujan turun mas, angin barat dengan biung kaki tebang. Begini nasib jadi bajingan. Udah bajingan. Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang. Hati senang punya pacar dagang pinang. Kandang kulentang jukut gedang menanti-tanti. Yen golika jom subangan dal bakar patik. Dot yang patik ketiangan nubayang cerik. Dia gulam gede. Adi gulam ramang sih. Tu yang cijak jam gede tu meh bung nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tebang buku selimuran pekayun dirane biar kisis menetir. Yang penting dibalik tenang. Oke itu. Oh. Apa kedek kan sih? Tuh begenik itu. Biasa ingat kan dalnya Gusti Ngurah. Man. Ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Tuh cai sing biasa. Tuh nak kena biasa ni jelek-jelek, nak biasa laksana. Oh si sedonya itu. Tuh kengkennya penaten nih, pik manying-anyingan. Dia ni nanti. Tidak nak kabong dua istri. Itu lah. Sekat dua istri. Karena Gusti Ngurah, tadi ya. Pik, sekat. Bukan dia sengtep. Lak hati dijak. Tugasnya bertalang sikit. Lu kita bilang satu, kapok. Bener dari manusia mulu patut ngelagai apa gue nani jani jagat sikar petugas kelintang lokah sejeroning pariwisata humawanan para turis maju negara ini mekejang dumucuk mai nyak wen bisa lantas penomagae bisa lantas mukir nyemak kayu wetugan kletok anggon toko sing dak ditoko ya. Jod. Nah, di subane dak ditoko. Adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Janten nah kue boleh jinak. Ya pinsik. Maaf aras jane tugel. Iso ben mukir paras. Angin bodogol. Nah, anggon alih adol. Le boleh ina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir. Apa kau bakat sejabung musuh? Gusti, kene aduk titiang. Kon kemana ada titiang ke Gusti? Nyinderin titiang ni kau. Nun timpal ukir, cedak ukir turun nabi. Nados ni. Sangkan dari lemo melajah bener ngeraos penganutin ada badan pri kayu parisita. Mapan ada kenucap awiya kita mujar kinawi karno nah yen lagi ban pelapan ngeraos
Daulah besu apa buen ngeraneang anakane mirengan sakit hati tersinggung kurang janes Bro, Lurah. Udah kewawunya aktif tiang. Kata orang ini perlu Gusti sarang itu mau Gusti. Kasado di tiang. Manying-anyingan kata teh. Ditong dukau. Yen tiang sing sangat laker memedeh marep teken paman. Aku pun paman parakan saya. Sejati ini gini. Paman tuh salah tampi nah. Kan mentor mana punika? Ada tiang pokok nyaranin di dua istri. Nggih. Sing jek itu terus tutur pamane pisan. Terus buron ya nampak nabi no. Mengingat ah. Suwo darmane dadi parakan paman tiang nerajat kulit. Si mula patek nampak ini dua istri. Ya gue jadi. Paman kaden Subonawan. Ini ke gengken pekibah bumi sigar petung ini. Ya namangkin nanti dician dia mangi. Sasukat ari kalau Gusti mingsikine mendados rabi digoreng kuri dan mangmu kurine banyak ning terpaki pangkin rasuarang penangkilannya semalih te piragi ticiang pekrimikipun di bertak jane banyak utamane sabu yen panjang te mingsikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati atepung mibar menawitan meduwe pikayun mangno dados rapi napi teduana sapunika santukan dane merago sedeng-sedengan duh kapan yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung yen kengken kaden nuke Dendi aji nuturin pukulan tiangnya. Coba, sing ada wang unuk, jak sakit ayu udah dirapi. Nah cerah atur pamane pisan. Ini mulai sangkanin paman agung pemekas kuan tiang itu. Ane angon tiang kena sesai. Tiang marijani dua gung lingsir. Medrepe petayun lakar ngamet rapi kayuna sapunika. Nah iya ale antes sing duka si dua gung istri dihapus Antun alis, mangurin Padu tengeman, Ini jak soleh Yen kengken kasden rakat raden Jikar betul menawi keni kedasukunan, menawi Dia kesan sangat lantang lakar Menik bakar Yen liu benang raos Pasti ke liu lakar Tiring margiang suo darmo ne pinar kebalarkan Paman Yang sepakat tegia bupak Sing ada gain lakar nutur liu Tapi jen ngelah nutur liu Pengadilan sing lakar Nah Sat dia Turin buku dan pamane Nah, bisa nih lali anggut tiring ikian Dia nak lain mesemaya Ring Di dua istri dia asus kuning ngerung Nge makin jadi Pacang wedang acara mesesanya Ini Wina atuh wen tegas bucanan itu marep teken dia sak yang urin paman nggih napi benten ki ane jani di dua istri kadang kepuan-puan dipuri mapan kempu ban biang kualon mekas bisa tiada dirapi nah murah di belang ane jani ane sanang gelantingin gelas sejauh murah atau sungguin saya nah pengitih telah marep teken murah Denyen murah tuna supakti marep teken gelah pemekas ritat kale gelah lakar medal utawi gelah melancaran desen murah joh-joh pengsetatu bareng aja gelah do mawanan tiang setatu parek sareng itu ini setato teken wacanane dona sapunika nah jadi mapan uling lur jani tiang siman akhir ane jejak tiang cen sing mengapi duka idenya dan menawi Tan kuwenten aring jeroan nah ida sebut eling minggu Gusti parakan yang oh jaman tangkil ke puri walau itu saya ada di puri nah lu kena tamanan penyeruane mongket ngiringan lunga kaudiano ta istri dauh Kalimantan ten gerah toyo mang untuk ketamanan kan paman pone semekat apa nih tiang mangin nah ini sen papan paman bisa
Dua kan paman dasar matur. Sampun aja sampun ika mau baos. Paman yang ngokasan kudiana. Undingan dia lakar tangkir. Begini. Jen ben itu mulak sumarep sekian. Bisa aja paman matur nah. Jangan sampun ika titiang mau pamit. Cai ngiringan. Nah, ikan ipun nak bohong nak luh-luh. Sangkan paman di pelanggan itu salah tampi. Don bener anak sapunika. Yen raga dadi manusia, pembisa nyidra anak. Yen ada nak temen ngukir, bae ya lantas pahat. Tur maneng kayu. Sinah ipun teman mungkin. Papan iki isih demen teken luh-luh cerak tur pamane pisan. Pun bohong luh-luh. Jepleng malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiapu. Ini nabi. Jen mawanan. Nggih. Nak kena lemah. Nyenawang. Diarep tiapu aja ya Supakti. Lantas di jalan yang lingkung sing tawang. Sing lempas saja buka bibi dekap semang ne jani gelah now hendewek bibine pangsi detang diajak doning syarat saja kayen gelah lakar mewirasi kelawan ini iringan gelah bibi ingi hening asapunika Ratu Agung iring urusan mangan buka jati dadi adenyen kayon gelah lakarnya selah iening gelah eling kapening pariun lukane sebeliu saja lawas tidak nakiling sir ibun gelah subenilar gelah kiwa lepang ubapian yai panjang kerja kitu masih suetan ide yaji kapening gelah subengawat tuang anget kayon gelah tipu kaneng tegone jani sueja kayon ide yaji ngrorohang gelah tiang kualu tong udah dani mewalik tipu sedada jejah kayon gelah Ratu Agung istri dados nenten simpang sekadi ucanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung maka sami talor sampun tatas antuk tidian sampun api kuentenan paluh Cokor Dewa dikirim puri Ratu Agung sakewanten ritepengan mangkin banget tidiang lungsur yang paluh Cokor Dewa sampun angkal inekan punika angin kayon Ratu Agung istri menawi sampun sancita karman paluh Cokor Dewa ngemangguhin asa puniki pemekasan mangkin kaswecan ajung paluh Cokor Dewa aksi kali pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri mana didiang sana mangkin baca ngiringan angan paluh Cokor Dewa merika kaudiano ngelila cita dumukiri sampun irawiri kering udiano dumadak sehananing dukitan pikayon paluh Cokor Dewa punika Presida Purna Ratu Agung sampun api ayo didiang iya ningkit waduh bibini sedang melahas saja bibi kayon duaning uli di telun jantung ingurah sing ada tangkil kapining gelah nyenawa sembangane jani ngurah sebenyanto sang gelah dituju diana tang dekaset iringan gelah bibi ingi hering
sipun bengong. Kemudian tumen jani paman gengsi buka itu tangki sampai lagi dan kemana jalan anaknya bangun dia ngatakan. Nak beli ngudiang bengong. Tidak lagung istri nganika kan beli. Tadi newek kena beli tangkil. Ini namanya beli matakon malu kena ilo. Ulu apa tuh? Uli sembangan dong ngiringin jadi bagung istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone kan tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedakar tiang ngiringan ngidat bagung istri. Sing man ngiringan lo pijo-pijo uli tuni. Sing man? Nak kengken beli makesiap. Kaden beli di bagung istri mo ganeng. Ditu sedungkul Gusti Ngurah. Gusti Ngurah nganeng anak lo. Ngebot. Ngelinggih sepeda motor baru. Menang kadang ngowe. Mau sang lakar kau jeluk. Gebet yang dibeli ngortona. Ngortang ane sing-sing. Jeb bagong istri maganeng. Matan beli ini selong ingatan. Uli duri tu bukan beli percis bagong istri kan beli bengong sak mau pangan. Sajan tuh disajan. Tuh dini lo ngiring bagong istri nak lo nyene gandeng ke Gusti Ngurah tuh. Yen sajan kita tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Cek gebet kadang neloh tuh. Kang cebulung nasno yang diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangkau pai dona tuh. Sajo. Paman di. Weh lo. Kengken. Ane bengong beli. Apa tuh? Gelot to bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo to pisano mutumpok kene batis megane. Beli duri na percis ke cara doagung istri ngena. Siseng beli medas sang santu. Apa ane tuh percis itu beli? Bot. Pangku ngajak lauli dulu. Saking ungkot percis cokor dewo pangihin titian. Apa nih patu bang? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Orto apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patu besik tuh tawang. Silet wagong istri ne. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oke tuh kena beli ngortong. Ajan. Apa ane biar patu beli? Sukron. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patu aja rambut kita jadi ortan beli ya. Dan aku yuang lo. Mantap. Jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen lo cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na lo saup gane kengken kenah lo perasaan lo kengken. Di, cek cengah pasangan beli. Nah. Di kengkennya kajak Indren nasnya buka dado, pang mati, pang sapeh, pang patu. Pang sapeh, lu pocol. Dalam dua agung istri, len keres, len keco tas Gusti Ngurah. Sajan beli Subakti. Yes, Subakti saya ngedong udang beli matur. Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ngireng ini. Yang Gusti Ngurah pernah. Nelo kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam ke Jampang sing juari nengok ke meswan. Kalau bang Sajan mau ngalin mah. Yang pamit. Sedurung titiang matu, aku sepatu-patu titiang. Ada nyet. Buya leh gingsir tu. Tapi ngajang titiang lungsur gang rerus lampu. Priantukan wau titiang kulit akhirnya akan tutup tedangan.
jani aneh sandang tiang gelanting ada sing wenden witenmu mapan tiang merasa selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarakan aja ngopi atau penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa let sing ada rasa kimut lakar metakon deket ukudan mobil yen mau olah tuturin dia apa mawanan itu dua bung istri mengaku itu para tiang kangen yen biasanya tahan itu mengaku itu kasih kan untuk debat udah pi kan kayak mungkin hidup itu nah ya ini kemana ada di tiang Riki sina wetan bebai bongol. Ye nak nengir tuh kena bebai bongol. Nih, tan mau kita masuk tidak kita cepat nget siap. Sekan gitu nih. Mirip. Ini Sekan mirip. Ya kene kan. Lebih. Menawan. Nih, Sing itu ceratur pamane. Penapi makin. Nang paman matur. Jangan. Sakit lian paman matur itu kayu mau ucana. Ring itu. Iya si kayu mau ucana. Kaponen. Tidak kita. Mere. Nih. Supaya para kedua gingsir kita udah tagal berkiau. Para kedua gingsir, udah tagal berkiau. Para kedua gingsir, udah tagal berkiau. Wetan tanggal para kedua gingsir wau mriki. Terus gitu. Ya dijamut akak kepet. Terus gitu. Ini kental nejit tak jenik ini. Duh, peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Pih. Renet, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Mandi bisa dong, bisa. Mandi bisa dong, bisa. Bisa bisa lali. Bisa zaman biru. Ada bisa lali. Bisa ada bisa. Yen mani-mani, yen gedeg pasangnya, adeng-adeng raus. Minyak kelapan, tur maning penyak nyulur rausnya. Dia jangan ngercep jerceng-ceng kebes. Tur maning, yen bin mani puan, bahasa pedek angwang bibih kan kini nyeng-nyeng itu nah. Dia kayak yang kelima kejang kebes, yen keles lah nanti ya. Yen tanggung jawab. Dan ramah. Ya kan keles, wayang ke keles, yang mau jawab. Yang tanggung jawab wayang keles. Kita marah. Ampun becek kayune, seneng kayune. Ngane nak lu persis ridho dua kong istri. Atut. Kamu keceluk. Tur maning jadi patuh jersilin. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kenal bener raos? Makan asapun api di tiang. Ngapi? Sangkan bisa ngerausan tiangane lu. Mulai sangkan mau nepuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwene gingsir sene wau boleh matur ing dua kong istri. Gingsir lah kayak ini. Nggih. Weh, alia mah. Gingsir? Oh. Bahagia nih, tepuk jak nado bahagia. Bagyo kengken eh. Karena Gusti Ngurah mau picok bibes kenca. Si boy channel. Apa? Sekan. Sekan. Kang sing channel. Ih, jadi jani. Tiga jani. Nih. Hei.
Belah mata gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adut kan. Nak tak muncul nih. Lanying mangan. Yenane lanying tur maning ane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mati, mulai sana paman. Gusti. Gusti. Ya emang gusti nih. Gustai. Melang ngomong iki. Mimpi alon-alon numune, alon-alon. Wau tijang mangen kadgone puniki semono saking sarung jadi. Men, Kadgone puniki jeki angin madam impun. men, Aduh Gusti Ngurah, Gusti Ngurah. Mapanipun Jatmo Corak, rumah sakit cengrung titiang lah nyamuipun nitan sana kadgone puniki angin ngemademan Jatmo cacat. men hitungan pamane iki. Banyak titiang upotek, mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nggih, Walau bukti yang nih, deras kan? mangkin. Benar. Nggih, Bang tahu aja nih asal. dan mau bukti. Ye. Bo mati. Dan Men, Bagi. Sing modaya, Cak. Tekan kebiasaan cai ini. Ngemela buku ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak kakingan niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah Subo mau takut. Nasi mama kini bas besar pak solas. Nek kini kan pelajar di pemerakan. Menjajak lek jak. Jadi ngalang mafia. Siap. Wah, jenik. Lu, dia Sang Milu terlibat tawang. pemilu terlibat ini wah baru dong motor. Hei. Gisi yo, Pak Sing lain. Oke, Dun. Hau, Oke, gisi. ngalang. Lah. Li, tu yang dini beli nyelat kado dan kemudian ngawet tegak di bangki anget senang. Nih, tu hidang. Bos gede kena he. Di bangki anget, nah, tu ngaronya sangus. Kijak matanya ini. Buka penyumuk ikan tampak, becece. Kijak lebih bangko. Sesuai yang kayak bangko. Bener-bener pasti itu kesuatan. Bener-bener orang jangan ya. Yang kijak bangko, kita mata ini. Yang jiwane mati, jiwa sendiri. Yang kijak bangko, dosa. Wes, patu nih. Hei. Yen benom wani ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat san. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di supane tlaktakan. Tutur karawan pralisanan sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitanto. Pati kepangu. Uliane raos menusane nepukin sangsara, memekan mati uli raos. Ingat apa sih? Jepang kuping titiakan tos. Tapi uang titia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat. Tapi uang titiang sewa hatiane. Sing merasa tegen belik. Tonton titiang ringi uang. Paman matur. Ngerausan tiang aneh naluh Banona supra, kemu keceluk nganeng naluh persis kerido dokong istri. Sila nyaksinin yang ngomong itu. Tadi dengang ini. Sila nyaksinin. Yen paman dot teken saksi. Saksi ada. Yang sing jong oleh saksi. Nip mongkai pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang lenyak cara wayang golek di televisi nek.
bangsat keparak. Gede san kena. Ane kencen munyin beline, atur beli kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Go pragat. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangeranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu ngoyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyian. Cang sen jejak. Do dadi tanroh wen ulian sap kan matakon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas ngodong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngirengangi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri, gandeng akan dan Gusti Ngurah, dan Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, silet tepatu ajak jet. Kaden gitu beli maro ngordo. Dija jangan ngomong kita belah. Maro dini. Dini kau. Bolos. Jak durus pada Mang Gusti. Ada Pak? Jak metelan orang awon nih. Enggak. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramu bela dekin aing ban, hah? Makin tedumun. Titiang mangno boleh mataken rengangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua istri rengangan Gusti titiang wawu matur asapun iko. Ya duke itu dua istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan ping kuda tiang matur. Itu sing kayu mau cano. Kayane mungkin milu kue kawan. Lah penyeruane buek Bener ceket becek. Yen sing bener penuno kembecek itu nah. Duko dua istri pinaka ciri ida cenidra rengangan Gusti. Napi te duane ida cenidra atau cemburu. Kalau tidak ada budang di balik batu, kok cemburu? Kalau cinta tanpa cemburu, cinta yang hampa. Aduh, kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Ajar, tai kucing rasanya coklat, timing rasanya mio. Nah ulo sade. Kita nak nyudokin pekayun itu dua istri. Oh iya. Para kanak benar-benar dapat matian. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman pianan. Si gedor-gedor, kemudian syarat ngangkol nak longoton. Konget luwung baci ngisi itu dua kong istri. Jauh di mongket, tolong mongket. Aduh. Bayar lo. Ini apa ada syarat saja. Buka sangkolot ke digingsir. Saja ya kena tresno aja ya. Kan kekaruan lagi. Konen lo. Nah gini, mumpung lo konen be menipuan pasti ki bener masalah. Sesupane yang mahyo gitu. Anak ya kengken. Inuk yo mensanjane beli teh penawa. Kengken yo. Kiratu. Ngeboti was tek-tek. Perempuan nyilepes doang sekali angon mayang listrik. Ken beli. Mau? Wah, saja geser. Banyak yang aku. Saya Yo. yang lagi deh ya kan. Ras supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyilepes angon mayang listrik. Coba kali asin lo. Tuh mungkin Ya. patuh nak mau timpa, yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto jok. Oke, Dok. Nah, nang ordo beli apa kalau Tuh. Lak sing ora akan nyamu apa ben ajak lo budang lak akad yo namping tipis banget beli bensin yo. Yen sing ben yo melak tipis banget beli melu kali. yang ngelah bang, yang masih bingung sing. Kok ini tak dalem lo. Kengken tuh ndok. Bang makan yen abedik tipis beli ne. Ini udah Penampan kalung sing mekelo kok. 2 bulan. 2 bulan lebih. Tugas penampan kalung ane liwat nih, boyo nganggo kucit guling ngaji telung benang kali. Ken beli. Pang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas puan teken yo.
Oh, kita unuk nih. Oh, yang kedua jani. Yo, ya, tene nu mutang kan beli gue. Dia mau kusir peluang sila dijak micung ah. Nah, sekarang siang kan aja yang Sekarang. beli. Tanpa semua udah beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih jelek-jelek kan nyamuk sejatanya beli nih jelek. Gitu di Solo orang dilek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi menang kali ke sekalung ada kan. Lo sepanawan. Bukan sebeli nyuang kucet tuh nah ada satuan beli yang ngangek. Patung nganggo nyile nganggo mutang ke patung. Jadi dia mutang tuang Aso. Beli nama lo benang. Dong nang jauh laso. Jani beli dah tene nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah. Banyak ya. Kemudian utang sangat tang. What? Beli pembekas saja lo syarat ada. Syarat kenapa? Iya, saya merasa. Untuk Kau cedok mudah hilang lo. Ya ngalah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok mai lo. Jani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ngengken cek kira mau pangan nanti. Ketembuk Rasolo natin di tiang. Tadi gitu. Bapak peleh kipun kaki ngadekan cedok Gusti. Nye daging ser. Nge. Dia naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Dia nak metunan dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Terus yang cedoknya ini Weh. kadek ini dia. Yen bener truna, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konen kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita Gusti kang ngade cedok nih. Nye. Ya. Nge. Oh. Gimana tuh? Weh. Weh. Lagi. Kelintip dia dari sini. Kelintip. Tidak dingin dingin weh. Weh. Dijon pun ngadekan cedok pada gue. Weh. Ngapain? Nye. Dijon. Semua di pun ngadekan cedok. Dia sing bangkat tuh di tiang ada di pun. Weh. Weh. Ngapain? Nang dia apa mati nih? Nang udiak apa mati? Man, nang dia. Nang udiak. Iya takon nang dia apa mati? Nang udiak apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon kali usung. Pamitan lubro matur napi kantun kepada mengaku dokter sekian-sekian yukti ampurayan sekian-sekian kadewa riantukan para kanduwene pun paman yukti dados purun matur katih sapunika muastu kepada mengaku dokter sekian-sekian Sing sandang urah matur buka kintu kaping. Sepatutnya nih gelang labuang bawas kapining ragan urah. Asa mang masih gelang di busuk. Pas kedropon tadi gelang. Masa mite jelek, pas sebang jelek lah kapining ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet praden misi lantas buka turi paman bingsi kapining gelang. Kudiang gelah ragan gelang. Ratu Agung sampunan cukure dewa mau cani kadis sampuniku tur maning sumeniya rembuh paten titian napi malih sikian titian kadiraso urip titian katuringan cukure ruwenang ini ketamatan titian kados panekan titian risasat tekia kupang menjantan sampun nenten persisi jagi seledangan kayu Sing
sandang murah besanget lah karena napang raga dia sendiri. Yen dia moneka dirasa baktin ngurahi kabeh. Apalah karangan belah waras. Sepantun titiang murid, titiang enten sur-sur ngaturan subat. Wahyu diatmika sekala batin titiang. Menawi cukur nyungu kantun sumenia, leng peri ini kan titiang ngaturan ayah dan sana makin ayah. Istri paling ngocok kori dewa kenikayang atau yaji mang dane digelis kocak tangkel ke puri Ratu Dwagung. Ide yaji sampun nyantos ring puri. Inggih Yen ngasapun ing ketik yang lungsur mekang yang pacang tangkel ke puri. Terus sama kipakane ngencah lantas peluhe pesuk jatene gawe apa jemak murahne cara sing ngikut teng dhewek murah kaden dadi parekan pawakan Pradiwi nikel ajak nyatu lantas diningen murdane jagat ni patut tungsong cakuping limo merago akaso yang hidup pangtawang murah makenah bener do kapan sida macapuk akasa kawanang Pertiwi sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang rene apa lakar bakat Mami tanglu ke rumah matur sisi kuaku gua sampunan salet arse rinditia wenten titiang melaksana kadiwau kumanti titiang aturang ayah napi iwan titiang aturang ayah Rengnen titiang merasa dados parekan, merasa titiang nunas lungsuran dikirim puri sikar pedung. Tapi iwan titiang laksana. Kayune. Yen unduk murah ngatur ngayah sing ada nak meletak. Mulun ini acap-acap pengkapo. Kewala buka satuan bapane busan. Yen awak parekan mungkin among-amongan bener deh. Dijo bener patut ngongos. Tuala kene nah. Liu bapa nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tapi. Sing ada nyenyet bapune bakal malasang megateng sih murahe ngiring di Danake Agung sing ada. Yen murah dadi apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dadi parekan? Yen murah kelawan mbak mekenken. Wantah kebos memisan wagu. Oh memisan. Yen merasa murah ngelamisan ngelapa suga dadi Raden Dwagung Tedong Jaga ujang murah sing bisa ngobelaksana yen kita laksanaan murah busan ngiring kita Dwagung istri rasa murah sing ngajilin tegak bakal ini dadi rabi Risapune manah-manah dia. Yukti wang parilaksanan dia. Temon aksamaya. Sane makin wenten penunas titiang Sumatera. Majang ringmo riantukan saking nembene nedune titiang mriki menawi wenten bencana salidakan durus pangojane. Gini lah. Kang Presiden yang murah nawang awenan tembok main. Teka nongoken dewek murahe. Mapan singaken mo di Jago Tengah tu Padang. Cekati teka rasa sing laparakan yang purine kini. Mejane mbok putus murah kamu ditungaturan ayak buat Padang. Mangga nenten kasep wit sangka dititian sane mangke dijang untuk pamit. Tau tan.
Yang daya ini juara 1 Haji. Daya ni kengken ni. Daya ini berak-berak. Kene ning nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil daya ni usak-usak. Menitungan jenenge jane kengken. Haji. Yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut Tan Ji. Menkal hijau. Ngiring ada 2 gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng ketukian lautan nih. Yang pamit di benci. Lautan.